Okay guys, so aku baru sambar satu reel daripada Takuma P1 Gen 2. Ratio 7:3. Okay, kat sini. Right, macam biasa. Detail dia tak membantu langsung guys. Tak apa dia tulis lah, apalah. Dia tak tulis berat ke, dia tak tulis apa ke. Extra spool. Reel dia. Dan juga kalau boleh nampak bawah tu manual. Manual, tak tengok lah. Tak tengok tepi lah. Okay, tengok reel dia. Kalau dekat reel ni, dia bagi shallow spool tau guys. Dan dia akan bagi aku sekali extra medium spool kat sini. Nampak ni medium spool. Kat sini dia bagi shallow spool. Nice. Okay. Kita tengok kat sini ada detail dia dekat dia punya tepi reel ni. 7.3 gear ratio dia. Takuma drag power 5 kilo. Dan dia ada 6+1 ball bearing. Alamak, asal cokia sangat tulisan dia ni. Font bagilah cantik sikit baru nampak garang kan. Sini kalau tengok dekat dia punya magnetic brake, ada 30 klik sebenarnya sini. Max 30. Maknanya ada 30 klik sampai ke minimum. Terdengar dia punya bunyi clicker dia macam mana. Enggak, okey. Kita akan test, buat review, full review nanti. Coming soon insyaAllah.